byo je nka CEO wa Twaka turemeye kuzo publiya link yawe ahantu hose ma platform yacu yose niya Tokyo Film gutodohe hame ikindi nacyo nagutekerera nk'umukobwa muta no warongorwa nuko umugore wanjye mwiza yabivuze bene mubona ko ari mwiza kumenga muciye mushyira amazi nuko umugore wanjye mwiza yabivuze none wowe warasa cyangwa waratekereza iyo tugiye tubwira wowe dufatanyije ibikorwa ukagenda ufashe kuvamba wo mu Burundi na bisi na Jesse nawe ugakora bisi ariko i Dar es Salaam aragenda nuriye bisi agenda nafashe hariya hejuru ukabisanga batangana hari umugore afise hari inyuma apima nk'ibiro amajana ukabona kuri hejuru ngo nawe Umumesha Lionel turafite umukinnyi arenze icyaha cyose akira kinyarwanda okay photograph erekana ko abawuri mbona ari beza agatelefone kanjye ni kabuze abakari nimero photograph era urubanza niruransanganye zinangiye abakoto kubanza dutangura sawa okay mukubere kuzerera mukundugana hejuru batangure byazura amamwebwe mube abasekirite Sasa kudumu ufundi wa makina wa sisi hivi ndio wale makini kwa sababu ya kuna bandori oje tutegulo kwa kila wasiki oya le ministère de l'État dans sa déléguée, il va comme ça. Le média va m'indiquer qu'il est restant. Et disons, on va nous mettre comme ça, pour acquis les potentiels. Ok, action. Aduh, udah paham. Ayo kita juga bisa. None data buja turashimye kuno munsi uri hejuru kuri ubu butumire bw'uyu mwana wawe n'abandi bari kumwe turatanze amashimwe n'icyubahiro naho nyene kugira kukoranya abantu nk'aba databuja atari umushoboje ntavyo yoshobora ariko mana wabikoze abatumire bose bamaze gushika none muri kano kanya mana turakwinginze ngo rubane natwe
kuko wavuze ati ahari babiri cyangwa batatu nanjye twoba ndimo none mana turarenga turaguhaye ikaze hano hantu muri ino sare utangurane natwe mu bikorwa byose bateguye maze ubihezagire maze data uja ubane natwe gushika ku iherezo utubwire neza mana turakwiragije dusabye kubana natwe duhamagaje ingabo zo mu ijuru ngo zitukikuze maze igikorwa cyose kigiye gukorana hano kigirirwe neza wowe twirukanye ni satani n'abadayimoni mu izina rya yesu turakwinginze mana ngo ubane natwe gushika ku iherezo ry'igikorwa uzobukoze mana amen. murafise ubwoba mugabo amenye ko ariwe twaje dukurikirana ateza kutwereka filime yiwe shasha yitwa izindi minsi sinzi rero muri filime izindi minsi icyo yashatse kuvuga rero tuzi ko hari umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu muri iyo minsi rero yanyegeje niyo tutazi ndasavye le protocole mwegere imbere mubanze kwanza mwakire abashyitsi muze murahaguruka kugira ngo telespectateurs babone parce kandi basanze muze kwihana n'amatero tugatera hagati step by action ok nitwa nakanagiye kuboko narubonesha narubusenti cyane naruboko action So nitwa Regis, nitwa Hera. So nkabana kigenza urugo. Mwana mukashika zumuka cyane. Nkabana kigenza n'umusaza bwa. Abaza kwibwira. So wenda yandira kimwe yeye n'abaza. wavuze ko yakimutekereje cyane none ko batanga sangara yaba jewe ijya kwibwira banje sawa yakiyavuze ko yakiyatekereje tubaza kubyinanira muri filime kunya yaratekereje ngo mbona ngaha reka twakire urubyiruko turabona ahaguruke atwibwire yitwa naka muri filime izindi minsi na kimwe yitwa naka na kimwe yavone kanaka action sasa gari atagatoya atubwira umukuru wawe umukuru none ngaho twafise abamama batazi izo mvugo z'umugabo umukuru none umukuru umutu bose abamama nyine bakurenze umunyamico w'igihugu umukuru none wowe warasa cyangwa waratekereza iyo tugiye tubwire tubwira aho wowe dufatanyije ibikorwa umwana nyine yarezwe atayerera adasarafika nyine mu akazakura none umuntu yitwa umukuru yoba yaratekereza kwe utaza kuyabona sawa reka twikanze urundi musista mwiza abana bafise inzobe nziza nyoza basi action twumvire witwa nde izina ryawe muri filime witwa nde wakinye vole iyihe action action ndasabye umubatera ahari mufata nk'umubatera nyine nta so bagira avuga nk'umubatera action tuza mikoro oya tuba mwatwereka kuri matrice myiza tuza mikoro uvuga ati ok nitwa Diela nakinye nitwa Diela action nitwa Diela nkaba nakinye ndi umukunzi w'umuntu ariko ntiyaje yitwa Kado yitwa Kado
nagiye ndi umwana w'umugozi bamprovisha amafaranga umuryango wa kare umuryango aza kubona umugozi none biramusa cyangwa n'ibimusa voilà abakinnyi bacu bari gutera ubwoba baje reka tuza kubiraba tubaza kubiraba rero abakinnyi bo mu gitabo witwa kwanza ariho na sasa kai tuza mikoshe ku munwa basi na ujuzi wa rangi tu ok ufise umuduga ufise plate ya F15 63A naje gutanga inzira ya EFO murakoze F15 63A sawa projet action none wakinye hole iyihe ubuzima umutima mwiza mwabuzi oke ndashaka kumenya imfubyi ziri ngaho uno munsi uraza kwibuka rumwe none hari kumwe kugusaga ko umufasha kurira byo muri bimwe umutima sawa tuza kugira abantu none wararira muri iyo filime gusa n'umurangira ama emotion ibigo bagomba sawa izu urakumenya akazi barashaka kandi kubera yirukana abantu bagiwa action ndasabye muze kurayana nyine nikwiyaga nk'ababikira bavuga ati icyete kasone no munsi hapana umatrisa yavuga mu matrisa bonsoir tout le monde bon aujourd'hui Maka ok action tuza mikoro ego ku mazina yanjye yitwa Nimbona Kerifinela muri filime tuza mikoro ok muri filime Isinzi nagiye ndi umwana w'imfubyi twabuze mama nkaba nari mutoya wa Nela abekurikira muraza kubibona ok tubu ageze rero kuri ka iyi emotionnel y'agahinda abantu bose bakunda sawa umwana w'imfubyi ariko ari presenta imbere y'abantu avuga ngo umwana w'imfubyi cyane kuko umwana w'imfubyi abana nitwa Binera nagiye n'imfubyi wewe ubu uratureshe shaka wifate umwana w'imfubyi avuga ngo yagiye gusaba sponsor y'ibyo action Binera shaka wifate umwana w'imfubyi nuwe ubutumwa bwo kugira umwana w'imfubyi umwana w'imfubyi ati kugira ngo utuye les émotions kuri les téléspectateurs bari biyo byo kwibona wowe n'ubu wowe n'ukishije cyane wowe nyemenye wifate umwana w'imfubyi action rira unatora n'ubuvani n'ubuzera none turi n'isi cyane tubiro wewe mwantere yifata n'umusota action Binera n'ubutumwa bazi tureke ibiyayura mutwe umwana w'imfubyi tugiye oke nanjye reka njye nagukinishe w'umukobwa wewe ndamusaba akazi ko mu gikoro ndamusaba akazi ko mu gikoro wabwiye ko wifanye none urafite ababyeyi aratubeshye Binera aratubeshye ariko tuza ko yayigiye oke Binera abandi merundi babuze akayuma ewe imfubyi yifata y'imfubyi mu mese bavuga ubundi atakuba afana nyinshi ok action mama umutwate muri filime isi n'iminsi wakinyurinde mwiriwe mwese jewe akazina nitwa Nibogora Finance nakinye filime isi n'iminsi nakinye ndi umumama mwiza
nakinye ni mama wa Naki nongera nkina nakiri imfubyi aho zari ziba zifashe nabi bazakirira bazihanura nongera ndaziremesha zikayonaza uki hapo sawa twese gara tuyimfubyi shaka tuoneshe tuumbe action créer émotion pour le téléspectateur kuvuga hari abajuzi hari abagisa bakanira bavuga ati yemuzo ngiri action kuvuga umwana w'imfubyi si ukuvuga ngo iyo ari imfubyi ntibisigura ngo Imana iba yamwibagiye kandi umwana si umwe iyo umuyobozi agufashe nabi cyangwa kantina akagufata nabi jewe ntacyo gufana nashobora kukubera umubyeyi nakuremesha nakwereka ko Imana ihari se w'imfubyi ari Imana yo mu ijuru hama nkakwereka uko ugenda cyangwa ahantu ubaye nkakuremesha wifata ubu bivanye n'uko uri mu bundi buzima ukamenya ingane wibeshaho iyo wahora ukina iyo ubaye imfubyi hariho ubundi buzima uba utanguye bigasaba ko wihanganira ibigeragezo byose uzosanga aho hantu bazoba bakwakiriye. Merci beaucoup umuntu wabamukorera amashyi nabonye abafite cyane y'umuremesha kiyago mama warigeze kuba uri mu baremesha kiyago warigeze kuba uri mu mashyirahamwe y'abaremesha kiyago murajyayo kuri murabishoboye nigeze gukina filime twise ikura mu cyaro icyo gihe twayikina yari umwana aririmba muri zaburi nayo twarayikinanye na Naki filime iryoshye cyane twayikinira mu ishengero rya Robotso ricaca rya mu Ngagara niho nigeze kubona filime hanyuma Naki aranyumvira kubera twakinye abona yosubizamo ariko arikunda cyane ndabikunda kuko bimuhanuye. Merci beaucoup mama Ebana ngezi barija mu diaspora ubutezane ariko lepo ko buriye nasabye diaspora yabwiye mu matati harimo abatumire n'abashitsi abashitsi ibabazimani hama abatumire nabo nabo nyene sabana abatokamene natamene nzimana netwa azabazimana voilà reka murikize kuri yavuze alphabet ya A atwibwire ninde yakinyanyije muri filime komsa ijambo y'izina kina riheruka bariki action nitwa Akeza ni kuri muri Miss Burundi turi mu ba acteur n'abactrice doza microphone ngaho voilà action nitwa Akeza Orlilo Sana nkaba nakinye ndi umukobwa afite amanyama menshi akara kandi akara cyane ndetse anaprofita amatungo y'abandi bantu anaprofita bari kirungo kirungo agaragara none bari kirungo nagufata nabi nera cyane sawa none umuntu afite amanyama arigaragaza neza dushaka anyereka akantu kamwe kaza gutuma muri iyo filime tugira uruhu murabibona muri filime mu mwanya barabibereka sawa ntacyo yaga umuntu afite amanyama ntacyo twidodora twidodora umuntu afite amanyama Roxana wewe maguchungi leo sana mkizekana kiweka ote boga mtu wa inashanga kwa kuhadiba shira mikrofoni imbere y'umuntu sawa action akazina kanje nitwa Irambona Ferdinand muri filime nagaragara kwenye Doctor okay Doctor aha twaje kwipimisha dusanga twese dufite indwara ya mpox shaka utusigurire ukuntu iyo ndwara twayirinda ku batarayandura abamaze kuyandura nabo bize abantu bateguriye action abadokiteri baratandukanye abakuru n'abasimani umusoga akora hariyo bere wowe uri umudokiteri nyuma rero n'umukataloge wamwemera
Dokter Yeshuri alikufa, ulikuwa alikufa, wewe dokta alikufa hai. Hanyuma amaze kwitaba Imana ndabona umutima yarabaye afari kuri akagira eforo gushaka kumufasha ubuzima busanzwe araye. Sawa. Dokter ukoza kurangiza ngo zawe urakoze. Okay, muri mwanya ndafashe le journaliste muri tayari. Ndashaka mwereze ijambo umuntu yahora mu mahanga diaspora ayagiye kohereza umudamu ngenase kubera ku mudamu kubera turi mu munsi mukuru w'abadamu sereza kwanza mu diaspora karibu papa diaspora hatuna boga ukura kunywa mai ya Burundi mahoro mikrofone zihinduza igihugu we waramamaye cyane umudiaspora yaramamaye cyane shaka twibwira amazina yiwe y'ukuri zanawe wazibazo yishyura. Okay, action. Amazina yawe y'ukuri ku bantu bakuzi bakubona muri televiziyo n'abandi batakuzi witwa nde? Okay, nasanje tuze niko imbere y'umuntu abantu bakunze wavuze ko witwa nde? Jimpat. Sawa, kazi ya kura. Tukujwe, tujiongeze. Mungu jema kwa mfano maana diaspora jamani. Okay. Jimberi muri filme Isinimisi wakinye ufite hore ingine. Okay, hore bashaka kuvuga wewe bakwa ikibanzi kile muri sinema. Wari? Ichambere. Okay, wakinyuri imbere rero. Diaspora. Sawa, diaspora. Wewe kureshungana usoza imyaka 40. Byagenze gute kandi hari abantu munganya imyaka. Peki wahisemo kureshungana usoza imyaka. Imana yabikoze. Imana. Donga magenga. Imana yagutumye. Wamukundi kungana. Kubera tadasi. None erega bica bituma twebwe abasore atamahera turayaronga ducika intege utuma natekanya gutekere ku basore tujye kurondera amahera ari muzo yaronga sawa. Okay, nacho urakoze diaspora wacu Jibere. Muri uno mwanya rero ndibaza abajeje gukoresha filme abajeje gukoresha karibu Princess Giju. Okay, la princesse Giju reka mama Juliet. Okay, hakuka ndazi kuri muri mwana wanageza wanyoye abati n'abazi bera. Okay, le protokole murabe tugire mugabanya mufa. Sawa, nakibera. Ndasavye ndasavye ufatizo mikrofone zose abatukwambe kihindi njye ndakwazi bazo bitatu imbere mu kwa sinema. Murakoze kunyakira cyambere reka ndabashimire mwese mwaje kunshyigikira abatumiwe na jewe abatumiwe n'abagenzi banje n'abafana banje muri rusange ndabashimiye mwese. Hama izina nakinera ni giwanje nakirivuye muri Ntakarutimana. Hama Nela ni Ornella kubera nitwa Ntakarutimana Ornella. Ego
Okay, tubona mwese mwambaye imipira ngaho isa. Eske ico cyapa kiri ngaho gisigura iki muri make? Utwakimenye, itwagitahugiwe. Sinzi ko muri abasiti, muri tubigire neza, tubigire neza tumenye. Murakoze. Iki cyapa mubona? Murabona yuko handitseko MF hama musi Manera Filme. Hakaba hariko n'umumama afise akana. Manera Filme ni Mama Nela. Donc mama wanje. Mama wanje nta ugihari. Ariko ndamukunda cyane. Narasezeranye ko mu bintu byanje byose nzohora nkora. Mama nzohora ndamushira imbere. Nico gituma nahisemwo kwita umugambi wanje novuga YouTube yanje Manera Filme. Uyu mwana mubona ngaha ni kajewe. Hama uyu mama ni mama wanje. Iyi foto irahari. Hariho ifoto mama ahagaze nk'uko mpagaze hama kajewe kahagaze uku. Iyo foto misi yose iyo ndayibonye mba numva umengo mama wanje ntiyapfuye. Nico gituma ibintu byose nkora mba numva no mushira imbere. Nico gituma rero mubona aba bantu bose ariko abizera ijambo ry'Imana bavuga ati umuntu ntarasinzira. Ahandi heza tumurindire kandi tuzomubonera. Haleluya! Amen. Unaanza kutubwira. Okay nena. Iyo swali reka tuyisimbe ndakubaza ikindi kibazo. Suko? Urashobora kutubwira muri make biografi ya filme yawe. Eske ide y'iyo filme yavuye wowe kugira ngo uronke mu bisanzwe chomeka hiyo. Okay, nela action wanda. Utubwire muri make gusa ibintu bitanga igikorwa nyezina. Ide yavuye wowe biografi y'iyo filme ni yahe niki n'ubuhe butumwa washatse gutanga ku barundi bose n'abafana bawe? Murakoze. Sinigera ntegura ikintu uko nyene ntaciyumviriye ko ku basanzwe banzi bari hafi yanje barabizi. Sintegura ikintu uko nyene binjemo haba hariho impamvu. Rero kugira ngo iyi filme yanje ya kabiri kubera ndasi ya mbere yitwa Marasamwe reka sangiye mudaga chere n'inyuma kuko iniyo sije nyamukuri atuzanye ngaho bandanya nera. Gerageje gusigura iyi filme ya kabiri impamvu nayise isi n'imisi. Novuga ko jewe namenye isi mu mwaka w'ibihumbi 2016 niho nabura mama wanje mu kwezi kw'icenda. Narabonye isi muri rusange. Isi yaranyigishije kugeza n'ubu ntirigera impa urupapuro rw'umutsindo, iracanyigisha. Nico gituma rero numvise yuko filme yanje noyita isi n'imisi. Kandi mu buzima muri filme nakinye harimwo ubuzima buke buke nagiye ndashiramo nabayemo. Ico bita fiction ni ibintu wakweye mugabo ariko arabiraba babona ko uvuye hakabamwe n'ico bita story. Ego kubera ko uwakinya ari mama wanje muri filme ntiyashoboye kugaragara byamugoye, ariko
ibintu namukinishije ibintu twakinanye bimwe na bimwe n'ubuzima bwanje n'ubuzima naciyemwo mvuga ati ubuzima jewe naciyemwo hariho n'uyundi muntu bwabayeko canke hariho n'uwundi muntu buzocako kubera ko jewe ndibuka kera narakunda kubaza mama ati mama ni ryari nzobona umuntu yapfuye mama arambwira ati ushobora kuzobona jewe napfuye ariko yabimbwiye afise n'andi majambo akomeye ariko arambwira ni inkuru ndende y'ubuzima ariko iyi filime irimwo inyigisho ikomeye ku bantu bari muri kino kibanza b'imfuvyi ku bantu bari muri kino kibanza baciye mu buzima bugoye kubera ko irigisha cyane ikintu nohamagarira abarundikazi mwaje kunshigikira ni ukumfata mu mugongo mukadushigikira murabona Manera filime turacari bato umumama ni mama Niera na Gaposho ntivyakunze ko aboneka nta bantu bakuze dufise Manera filime ihagaze kuri jewe sivyo mbona guciriyemo filime ni ikintu cya mbere kigoye gukora abaprofesa ba cinéaste babizi kirarusha mu gutegura mu kwandika mu kurondera abakinyi mu kurondera uburyo eske uburyo ubukura hehe kugira ngo ubashe gukora ibintu nk'ibi binanira benshi ikintu c'uburyo rero buriya iyo ugize ubwenge bwo gukora ikintu ishaka iyo ugize ishaka n'Imana iraguhezagira ikagushirira ibintu uko wowe ubishaka ikabitegura wowe ukuvyifuza nashize imbere ishaka Imana yivanga mu vyanje sawa ibindi bibazo nza kubikubaza après pause urakoze cyane ndasabye mukomere amashyi yaje kuri CBC ari filime yavuye kuri y'ubuzima bwiwe n'igihe yatangiye kubona isi nyayo nyezina ukunge imeze ariko icyo yavugize umukobwa ari namushimiye yavuze ko batanguriye kwiga ntibyari byoroshe buriya abantu dusangiye akazi abagenzi abantu dukinana nta kuri bo tubwira ariko umufana aba bantu babona ibikorwa byacu baraduha hezita ikwiriye filime Amaraso Amwe twayiteguye mvuga ngo turayihetse filime ya mbere niyo ndiko ndavuga ariko abafana barasabye kuyibandanya bitewe n'ukuntu bafelicita akambwira ati Mera filime ni nziza bandanya imbere n'ihetse rero iyi filime isi n'imisi irimo ubuzima bwa benshi bantu b'Imana ndabahamagarira apana byo kuvuga ngo Nera ngo ni bimwe byo gutwika oya harimo ubuzima bwanje harimo ubuzima bwawe hari ubuzima bw'ibanga twebwe ducamwo umuntu uwo ari we wese ari ngaha uwo mwicaranye adashobora kumenya hari ukuntu ubuzima bugukubita cyangwa bukuryohera n'uwo mubarana ku gitanda yaba umugabo wawe cyangwa yaba uwo muvukana cyangwa uwo ari we wese adashobora kumenya n'abubakanye bamwe na bamwe barabibwirana ariko si bose byose biri mu isi n'iminsi ikintu rero norangiriza nababwiye ko Manera filime ihagaze kuri jewe abantu bose bari ngaha hari abanyandikiye bambwira ngo diaspora yaguhaye amahera menshi diaspora
ku bantu baba batazi ubuzima bwiwe baze bagende baraba ibiganiro nakoze. Diaspora afite ubuzima busanzwe nk'ubw'abantu bose. Ikintu rero nyamukuru ngomba gusaba abantu muri ngaha, abantu mwateye intambwe, ikintu ngira ndabasaba nk'umwana muto cyangwa nk'umukobwa akuze, biterwa n'ikibanza wowe ushiramo. Nabatumiye kugira ngo buri muntu wese ari muri kino kibanza munshigikire. Hari igihe abantu twihenda tukabona umengo ukavuga ati none ujya muntu yobura amafaranga, ariko iyo muntu wamwegera ukabona ko ari Imana igendera mufukafuka, sibyo? Hari igihe tomaje yagera bitangora ukuntu ushobora kwegera umukinnyi ndamubwire ngo birabugura ikiro cy'umuceri, biragoye. No muri ngaha rero dukuyemwo uyu mwana n'igisabo si itegeko, urukundo mwanyeretse rurarenze. Ndabizi abafata amabisi muri benshi kandi nubaha gufi, uyu mutima yagize kuza gushigikira Nera ubu ngaragarize. Narateguye amaflash, ayo maflash narateguye kugira ngo buri muntu wese ashigikire. Ushobora kuba utogura flash ariko ukavuga ati Nera ndafise 1000, ndafise 500, ayo mafaranga 5 ushobora kuyampa ejo turi muri tournage tukagura umunyu tukarya indya ziri mu munyu. Ushobora kumpa ushobora kwiyumvira ati Nera no mutereri muri wa mutima w'urukundo, muri kwa gushigikirana. Ikintu gitumye mpagarara hakuru no mwanya no kubasaba mushigikire mu gikorwa cyanjye. Mbego nta byinshi navuga kumbure wase programa nibanyemerera ko usubira guhabwa ijambo turaganira. Murakoze. Merci beaucoup Makinera. Mukuru w'abashimwe kuko ijambo ry'abagabo. Tuzi ijambo rya directeur technique imbere yuko duhereza ijambo abastar. Jewe ijambo na mbere bien barambeshe, ariko ndavuga nawe akakurikira, sibyo? Hama Nera n'umukobwa yitanga, n'umukobwa akunda sinema ndundi, nanjye ndi mu bantu bakunda sinema ndundi cyane. Kuri ibyo narandiriye nagira ngo propose numve Nera hagati yo kugukorera episode imwe ku buntu no kwakira 200,000 uhisemo. Subiramo Nera so icara kwanza, icara sidaheza. Okay. Nuko nabagiki hagati yo gukorerwa episode imwe no guhabwa 200,000 ashinga amafaranga. So boro yanjye araza hiri ejo mu gitondo, niwe muntu wa mbere tuzokwakira. Araza atore abibakemanyi hama boni baguhe mikro nawe ubwire icyo umuterere. Murakoze. Ubu genda hita abanyecyubahiro ngaha benshi
benshi n'abahereza icyo kuko harageze igihe abantu bose bavuga mwebwe burya rero kugira utegura akantu gatuma abantu bose bavuga wewe biba ari ibintu byiza kubera ko uriko urategura inzira ya sinema kandi izere ko na filime izoba nziza nibaza ko igikuru ari uko tuzoyikurikirana kuri YouTube kubera ngaho ntitwashoboye kubibona uko twabishaka ariko jewe ikintu ndakwemereye ni uko gushigikira zo mpema link zo gufasha nk'ukwezi kumwe kuko niba ari imyaka nyuma y'ukwezi usanga nabyibagiye ariko mu mushuhira nzovyibuka ndagushira community nabashire kuri page yanje irabwa cyane nabashire ku mastati ahantu hose hama nini bagira uzonyibutse uzogira ikibazo zo gufasha kugira ngo filime ishobore kugira kure dufashanye hama ikindi burya nk'uko wabivuze tugikora ibi bintu bya sinema abantu bibaza yuko ari umuyondi ari umunyenga bamwe nkababwira ati ntibyoroshye nyabona ibi bintu biragoye ndibuka nigeze gufata umunsi umwe ndiha indege nja hanze ngiye gukora sinema nca Nairobi ndabandanya nca muri cya gihugu cyo mu izinga cyo muri Tanzania Zanzibar bandanya i Dar es Salaam noneho ngenda je ngaha nasize nkoze ibirori ku banyamakuru ko ngiye gukora ikintu gitangaje ariko mu nyumvira ingene usanga bigoye muri ibi bihugu kugira bagwa agaciro je ngenda muri Tanzania twavuganye yuko aza kunyakira nk'umusitari ko no ngaha nasize nkoze amateka ngeze i Dar es Salaam ndege ndururuka avuga ati ngenda saba Imana ehana Mungu wangu nifundishe kusema Kiswahili cha mzuri mbele ya watangazaji. Bwana ndiga kabisa mundege na gani nasio Kiswahili cha bge. Kiswahili cha Tanzania wanakisemaje? Kweli kabisa. Kweli kabisa. Naenda mundege nakifundisha Kiswahili naenda nasema sema mundege mpaka watu mundege wanaanza kusema huyu jamaa vipi ni msazi au vipi? Kumbe mimi niko nakifundisha kusema Kiswahili chenye nasema mbele ya watangazaji kule Dar es Salaam. Mureka rero ngeleyo nururuke baganza nini style wa Burundi ikiro nawe ngeze hanze nawe agapapuro kanditseko nduwayo ya beri gafishwe n'umukobwa kanditseko nduwayo ya beri ndakabonye ndagira ati ko kweli je yamuhaga nduwayo vraiment achambira ukari usasa ko taxi ko pale mukari utwende nyumbani nuko yambari bimwe nari niteze ngira ahantu warao nashikiye namaze iminsi 3 ntasohoka n'umuntu naye nagiye kwitaba taraza no kona yanzoze ndavuga ati mara ibintu nibi abantu bari ngaha bazi ngo nagiye gukora amasinema ngo ndarenze kumbe nugaraniye ahantu mu nzu sindanatembera n'umuji wa Dar es Salaam urumva icyo nakoze uwo muntu haje acanyaka amafaranga narivise oyazane kugira tuzokore ibikorwa kujya ku mwana namwaye yose sigandize romba no kugenda ahantu tubuze ko turagiye ahantu nabona ntaye mu rubisi twagenda duhagaze tukagenda ufashe kuva mbaho mu Burundi na bisi na Jesse naruka kora bisi ariko i Dar es Salaam agenda nuriye bisi agenda nafashe hariya hejuru ukabisanga batangana hariho nk'umugore afise hari inyuma apima nk'ibiro amajana ukabona kuri hejuru ngo nawe ibintu muri kuvuga ubusitani rero kumbe vuga cyane izo ni mboga bi abo nico bita rero ubusitani nyine bumeze amafaranga yose arahera ariko hariho aga $50 nayo naziganije mu mufuka ati nta womenye cyangwa ukavunja baje ukavunja ndavuga ati nabonye naciye hajya ndabaza ndisibira ahantu ufata kandi ayo rero nazi ko ndayafise muri ubwo buzima mpaka kamesa Imana none iminsi 12 ko indege nayishiya rero to izo yarajyari muri iki gihe ariko abantu bari ngaho baze ati umujama yagiye bitwika ibiko gasanga mwabwirisha ari kumbe nawe uri kuragurwa hariya rero nuko bivuze sinema ikintu kitoroshe twe twaratanguye turakora amalancement turakora mucarama murabizi bikatugora ukazana projecteur ugasanga yase kwa kugeza hari aribyo nawe nabonye wabuye nabyo ndizera yuko iyo umaze kuja muri ibi bintu uramenya challenge guhura nazo bamwe bibaza ko twaje kuyora siko bimeze je sibura n'abantu bagaca bambwira ngo muri kiyeri ngo namandara ibintu byawe ngo ngura musteri ngo namandara ibintu byawe
nkasigura ati sha iyo utimbe mu Burundi nta accès d'office nubwo wobiraba wewe iciza nuko mbona ko message natanze yageze kuyashikiriye abarundi ariko nta mafaranga mba ninjije kugira uzobisigure byoroshe gusa kubera ibintu tuba turikunda turabibandanya rero nawe ntuzocika intege ngo nagiye muri filime nshaka ibi none ndabuze nuza muri filime ushaka amafaranga mon cher ami ntuzosubira kubikora uzoca ubiheba gusa abakobwa rero mufise umugisha kuturusha kuko warabonye ko hariho n'abashavuye ngo berekane umutama hajya hariho nk'abagabo nk'ijana barindiriye kuza gukoresha baba diaspora nibamara kumenya yuko mutama kwari ugutwika ndaza abagabo baba diaspora bari gukunda mwe ni sawa abantu baterera muzobaronka muje jewe ageze igihe ntantu nza kwaka sponsoro nandikiye nk'umuntu abonye ndikigabo ntasubiza urati ko barimo ngo ngena n'abakobwa beza hajya data yenda mutumye apfa kwandika gusa urumva ngo ngiye ngo ngiye marketing muri G5 production witwa nde agajawe je nitwa na none mwari munkeneye yego ndashaka muzo nk'umwanya ndikubiro ingubunyene acagenda mugo jewe nanditse message nishura umva yatari ariko rero biduca intege tunadukora ko tuba dukora ibintu dukunda nubwo batadushigikira nta kibazo ariko tuzobandana rero jewe yemeje guterera ariko nzogutera mu buryo bubiri nzoguterera mu buryo bubiri ndashobora guterera amafaranga 100 ariko kandi reka naraheza mukaba niwaja muri tournage kagira nk'ikibazo yabikoreshe bimwe mfisi nashaka kuza ukavuga ati umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 mfasha kamera amatara mikro je gukora ibyo ndabifite bakora guterera ukagenda mugakora narijya uri kumwe na Emablu kandi nzi ashoboye ari umuntu muzima ntaco bitwaye reko bw'ivyo reka ngeza aha ndabikije amajambo ariko ndaguteye intege ubandanye kandi nta kabuza uzoshika gusa ntuzocika intege ngo byagenze uko ngo abakwana abazozana barase kandi banyanga bandiza kuba umwana mwiza ntabwo na kimwe uzokora ngo abantu ntibakwana ubaye umwana mubi barakwana ubaye umwana mwiza bakakwana jewe mbaye umwana mwiza baca banyitangure ni kibono ure ni kirofa kubera ko umwana mwiza aturi kirofa urumva rero bijyanye kino singo bishobora n'Imana ubwayo ntiyakunzwe na bose nawe uzovura n'abagukunda n'abakwana ariko kuhaje manera filmuzi nayiteye intege murakoze cyane Imana ibahezanye amashyi menshi cyane mutaragenda gata mu kibanza wavuze yuko umuterereye mu buryo bubiri uburyo bw'ibikoresho n'uburyo bw'akanoti nyene aronka igitoro uraza akanoti kaba gakenewe sinzi azoka kwishuza ryari uno munsi ejo yenda umuntu akunda kubahiriza isezerano ivyo birazi ego mukomere amashyi cyane Mutama yadutanguriye Mutama yakoze ibikora inka Nela je nakubwiye kuva kare ibintu biri mu Imana tekana suko burya akwemereye équipement za équipe technique attention amena nimutekereze rero twumvirize ijambo rya Mama Lao karibu Mama Lao amena gukora nk'uko ariko arakora mbera kuri felicitasiyo ntubizi ko ndagukurikirana cyane ariko natwe ni abafana bawe abasore baratinya kubwirana ko bafana ariko njyewe ni umufana wawe twese nararyohewe cyane ukuntu uri kuridandaza nararyohewe ukuntu uri ku kajeri umwana kujya imbere ntibyari byoroshye nimwumvirize ijambo rimutekereze twebwe tugitangura ntibyari byoroshye ibyo twabonye tugana na abeli hajya inyuma ariko uyu munsi kubona n'ukuri wowe tuvuga ati ni nawe myaka itangura mugabo urabona yarutse n'abantu b'amatelefone online baza gushyigikira azoronka ibyo yibuka
nibutse lancement ya kabiri nakoze ya filime urugendo ya kabiri nayikoreye ahantu naciye niyibuka nyine rero ndagusabira imana iguha umugisha kandi no kwihuta ucika intege abakobwa benshi baraza muri ibi bintu ikintu kitwica tuca ducika intege tuza twumva ko umenga biroroshe tukazana bwa butumwa bwo kumva dukeneye abantu babiri biguma byoroshye nyine biryoshye ariko ibirura bizokubako ibikomeye bizokubako ariko noneho urakomeye nawe ubonye uko nyine bikora ariko kandi na diaspora imana iguha umugisha kuko bagikoze kuramuba hafi ikintu cy'igitangaza cyane ego rero nanjye ndongeye twapfa nk'uko bamwe babizi sinyoka kumushyigikira nera nta mutwe wanjye ariko urabizi ibintu by'amategeko yego mutama ntare wa gatanu amashyi menshi kuri ntare wa gatanu ntare wa gatanu kandi reka reka namuwe ntare wa gatanu kurushaho umukomere amashyi mutama ariko hagati yewe nka CEO wa twapfa ariko hagati y'ibyo je nka CEO wa twapfa turemeye kuzopibiriya linki yawe ahantu hose ku ma platform yacu yose niya Tokyo Film uzoduhe hame ikindi nacyo nagutekerera nk'umukobwa w'umuta niwarongorwa ntuze wite ku busa ariko uze wubahe urugo rwawe wubahe n'umugabo wawe bakunda kuvuga kenshi ngo abasare ngo ntitwubaka abasare tumeze ukuntu ndifuza yuko uba urugero rwiza ku bandi bakobwa ukerekana yuko kuba umuta gukora ibintu nk'ibi bitatuma gukora ibintu nk'ibi bituma uta indero ahubwo bitume uba icyitegererezo mu bandi mu batari bawe yesu ashimwe yesu ashimwe kandi tumukomere amashyi menshi n'umukobwa nk'uko umugore wanjye mwiza yabivuze nimubona ko ari mwiza kumenga muciye mushyira amazi nk'uko umugore wanjye mwiza yabivuze turamushyigikiye cyane nera nicyo gituma twaje kandi CEO yabivuze azoduhe linki yiwe tuyishyire ahashoboka kugira ngo kumbure abakunzi bacu bashobore kuraba igikorwa cyiwe ariko si ibyo gusa umwanya uwo ari wo wose yoronka bivanye n'uko dufite ibikorwa byinshi murazi ko duhora kuronka n'umwana murabizi ko duhora kuronka umwana rero twampese zarazyize ariko ntituzogenda gutyo umwanya wose yoronka naho yoza ubu nyene aze tumuha ibihumbi ijana kashi ya merci ngaha nyene Fani ndagushimiye hari ikintu yavuze ngo ninaja mu rugo rwanje nze nitwararika urugo hariho ishusho bahereza umurundikazi iyo novuga aje muri entertainment cyangwa muri sinema ndundi je ndagushimiye cyane kandi nanjye ndi umufana wawe hama ikindi kintu nacyo novuga abarundi dukundane ndabivuze hafi y'amateleviziyo arenga 5 kandi hari umuntu nasabye kushira muri community arabyanka kandi twari twateguranye ibikorwa ariko ntawe mvuga twige gukundana kubera ko jewe nteye imbere abantu b'Imana hariho abantu bari hasi nanje nzoduza ubufari nimba se twapfa hariho abantu bafungura kubera twapfa sibyo hariho abantu bariho inzu kubera uyu mugore novuga w'agaciro yitahuye icyari rero nimwashigikira
hariho nanje abo tuzodugana nabo bazodugana abandi kandi ndagushimiye cyane nanje ndi umufana wawe kandi ikintu nogusaba utureke gupartaja ushire muri communauté filme yanje nayo ngipartaje urakoze cyane abaye Samire ntaje urashaka hasi reka tumuresha imikasi zo gutora chef amashyi menshi cyane ibi bintu biri umugisha ahantu hari Imana ahantu hari Imana ego kama ndibaza Fanny Ravine yaritanze cyane kuba mumuzi kuba yaranditse izina mukamumenya si ikintu cyoroshye yarakoze aritanga cyane ariko rero ndazi yuko hariho abantu banyicyubahiro ngaha tugifise mana yaje ariko reka tubirange kuko tubahaye bose ijya muri uwo mwanya mwoca mugenda kandi tuzi ko ari abasitare baterereye byinshi mu gihugu no mu Barundi muri uwo mwanya reka mpereze ijambo mama perezida hariya urashobora kuza ko wari warisabye reka tuze turameranja natubone suko